tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melajak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Nugen percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, asa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Gede sarang kudu sujati ini dikinak majodoh di kehidupannya sana di umur. Kita nyan elingang ye. Yen kena hang nyanyi dan tahan ngalah kurenan ke dewan-dewan kanti sab kekinan mubar pencerahan yang peskone alih panda di belanjang Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang itu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan Kaden lingorahang hate tua titipan mani mati sing mau bekel empugan hidup di gumine nyalanin hukuman jele melah karmane pidan pencerahan lakar dadi tuntunan anggon bekel mani di kedituan selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan larang mati kaya tramel aku berbentaran nanging tanggung ngajak mitra otane pragat di swarga medini skala apa swarga samping selingkuhan ya timpa kerohanian saya ngemang pencerahan sing carane viral bidan melidulang di penginapan nugen membuang-buangan jajak kukus meliti ketatian melidulang itu di penginapan beli fokus melajak kerohanian boya beli buang sengidang nahan
kompore no rasa panesan nepuk mantan jatunangane ya biastun beli subeng ikhlasan nanging enu ada sisan kenangan semangan-mangan tajine mesangi nu sanget ngapan tatu ulian kehianatin megaten hubungan ngajak hati keputusan beli ulian nyakit hati sujati lo beli nu daman nanging beli sing lakar ngorahan yening ilo gwendat balikan bisa beli singkal ngenyakan yes beli ulehang basange lantangan sing nu ada kesempatan mangan tajine mesangi nu sanget ngapan tatu ulian kehianatin megaten hubungan ngajak hati keputusan beli ulian nyakit hati sujati lo beli nu daman nanging beli sing lakar ngorahan yening ilo gwendat balikan bisa beli singkal ngenyakan yes beli ulehang basange lantangan sing nu ada kesempatan sujati lo beli nu daman nanging beli sing lakar ngorahan yening ilo gwendat balikan beli singkal ngenyakan yes beli ulehang basange lantangan sing nu ada kesempatan lo kapain malu ketemu lo apa buen macumbu rayu gumi sedang kalu sing dadi pesu
alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nuang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, lan kapahin di kamari jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan. Nyanyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Rikala hati tumben ngerasa yang cinta, lega liang di hatine, sebet pahit manis keras sayang, rasa tulus
tresnane pertama. Ngancan lekat sayangi ane rasaya, cara anak mekurenan ulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingaken adi macembur. Beling sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titiang yen mula tenjodoh titiang icalang saking hati puniki. Yang widing asik pinunas titiang icalang kenangan manise sane ngawinang titiang frustasi. Lekat sayangi ane rasayang, cara anak mekurenan ulian raga membeda kasta ajen adi takut nyingaken adi macembur. Beling sing manyang kal pegaten tresnane ngetelang ye mata ulian iraga lupada tresna yang widing asik pinunas titiang yen mula tenjodoh titiang icalang saking hati puniki. Yang widing asik pinunas titiang icalang kenangan manise sane ngawinang titiang frustasi. dikenahi megae ke kapal pesiar, ngalih sekaya lebihan bandingkan duga sepidan
adik kuli gegaine serabutan gajih telah anggon maya kontrakan mau bersekaya lebihan ngemasin terus di korban kadi anak ngorahang beda ilohe di Bali kudiang beli ngabang yeling luar negeri sinah ilokal meli di sisi lewat Skype lah gengorten Sayang, aku rindu je kamu. nanging tanpa sadar adi raga sedang webcaman ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi dong kene dogen di deren beli di telepone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan di telepone bibe adi orang rindu nanging sujatine adi macumbu ngajamuan elenan kudiang jani adi buen lakar makelin matan beli pedidine nyaksian lewat Skype raga ngorten Sayang, aku rindu je kamu. nanging tanpa sadar adi raga sedang wekeman ada anak wanita ke laut ngelut bangkyang adi dong kene dogen di deren beli di telepone bibe adi orang sayang nanging uku dan nadi megelut ngajamuan elenan di telepone bibe adi orang rindu nanging sujatine adi macumbu ngajamuan elenan kudiang jani adi buen lakar makelin matan bali pedidine nyaksian dikala bengong pedidian ngenahang dewe kesing tunangan yen
keng-keng kaden rasane lega ngeroman pada duanan ngapel malam minggu entak sebangga di calon mantu tunangannya paling jegeng bilang sayang ngajak tunangan timbang boyo nyen tiang mes memilih nanging mula sing ada aneh ngenyake sekancan anak lo ne lemes sing aku subeng lah tunangan nguda dadi tiang rasang cara sing mana duman yen tole anak len ada gelah tunangan ganti dadua ning sulo hentian sing jelek pesan sing bocok saja kawan tiang ngebani masaing apa perlu tiang kebiro jodoh kali aneh-aneh anggon kurangan meme bapak subangan tening umur tiang yang ngancan wayang udah kewan kali tunangan udah tiang sing man aduh man nyen tiang mes memilih nanging mula sing ada aneh ngenyake sekancan anak lo ne lemes sing aku subeng lah tunangan nguda dadi tiang rasang cara sing mana duman yen tole anak len ada gelah tunangan ganti dadua ning sulo hentian sing jelek pesan sing bocok saja kawan tiang ngebani masaing apa perlu tiang kebiro jodoh kali aneh-aneh anggon kurangan meme bapak subangan tening umur tiang yang ngancan wayang udah kewan kali tunangan udah tiang sing man aduh man apa perlu tiang kebiro jodoh kali aneh-aneh anggon kurangan meme bapak subangan tening umur tiang yang ngancan wayang udah kewan kali tunangan udah tiang sing man aduh man awai sekonen adi mesakapan
adi ngajakin beli ketemu, adi siksigan sing ngidang nampesang, pengideh reraman adi ne kejodohan. Mejalan je adi sampun kalahin beli, mirip ten adi jodoh raga ketemu buat saling tresnain, nanging mirip ten ngidang kal saling gelang. Ampurang beli sing nekain undangan, jajahin beli lakar sayan sebel, jajahin beli ditu beli lakar ngaleng, beli sing sanggup rebukin nabi bersanding di pelaminan, jajahin beli ditu adi masing ngaleng, janji nepi dan netain ucapan, nanging adi jadi megatan. Relakan adi metilan, boyo ulian beli nyerah, ikhlaskan adi metilan, ulian beli sadar jodoh sing adi sayang. Jalan je adi sampun kalahin beli, mirip ten ade jodoh raga ketemu buat saling tresnain, nanging mirip ten ngidang kal saling gelang. Kurang beli sing nekain undangan, jajahin beli lakar sayan sebel, jajahin beli ditu beli lakar ngaleng, beli sing sanggup rebukin nabi bersanding di pelaminan, jajahin beli ditu adi masing ngaleng, janji nepi dan netain ucapan, nanging adi jadi megatan. Relakan adi metilan, boyo ulian beli nyerah, ikhlaskan adi metilan, ulian beli sadar jodoh sing adi sayang.
Uli si malu raga ketemu Sintayan mula saling nyambatang tresna Kita masih nagana dine ditu Sintayan nuntut tresnan beline Sing hitungan kengken ben mani Ne penting jani iraga happy Tanpa status iraga mademenan Nanging subacara anak mekuranan Tusing taen ingat teken dosa Ni penting ngai kena hilaga Bas keliwat ngulurin indria Ngubar suarga aneh di sekala Angin galah terus berjalan Beli janing lah pianaku renang Yastun bat lakar nyambatan Ampurang beli tengi dan nutugan Lewat gendeng puniki belingi deh pele Dumogi je adi mirang di radio Lewat gendeng puniki beli buen ngide Apos je adan beli diingetan adi Beli ngarepang adi ngaleh kuranan Ne mula seken sayang Seken deman Seken tresna Nampingin sisan hidup adine Ngewangun keluarga sane bahagia Galah terus berjalan Beli janing lah pianaku renang Yastun bat lakar nyambatan Ampurang beli tengi dan nutugan Lewat gendeng puniki belingi deh pele Dumogi je adi mirang di radio Lewat gendeng puniki beli buen ngide Apos je adan beli diingetan adi
beli ngarepang adi ngalih kurenan nemula seken sayang seken demen seken tresna nampingin sisan hidup adine ngewangun keluarga sane bahagia. Yen tole uli penampilane iloh cara sing kuangan apa mefoto selfie di mobil Ferrari nenteng tas branded merek luar negeri megaya pangkadena sosialita satuane pragat untuk kesugihan kuliah nurutin gengsine tinggi ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani ne bener bangga ngorte di sisi nak elo ne nakal nak ngortan nak lo sing lah harga diri. Ilo rela cara dagang roti metanja barang ilo kemumai makin kulikan tipe jabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sesari yening buaya lo demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati demalu bangga lo ilo
merasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wandi ne bener bangga ngorto di sisi nak elo ne nakal nak ngortang nak lo sing olah harga diri